holiday ita. Awan ti serek mo ije barangay hall. Anya nga iti aramidam. Mapangko kita ang timulak anat nateng iti abay ti bangkag ni Parebadong. Oh. Sige. Umayak man met nga rod, ta umay kumet kitaan. Ada siguro ni Marituyang ijay. Ay, sigurado. Kanayon da nga agkuyog ang mapan ijay. Win nga rod. No sa dino ti ayan ti maysa. Adda da adwa. Iso nga inawagak ida iti bilit apagaw. Ay, apay ko maabilit apagaw. Kasta mo ti agasawa apagaw. Kanayon da nga agkuyog. Oh. Kasano no babasit da pay. Kanayon dalat tamot nga agkuyog. Nalabit nga kabsat da. Inton dumakil da. Agasawa dan. Na, kasta nga ta, inteng. Iso ang nalabit ako na sa anak asiguradaw. Amuda ka di pa'y nga kabsat da. Inton dadakil dan. No bilang tabilay. Agpay so tay atap ko. Ngada kayo kan ni pari badong dito bangkag yaw, maray. Wen, maray. Hehe, sinapsapa may. Tapno adaw ti matrabaho may. Angamda kayo. Aldaw kayo matan nga imay. Anya ngay pa'y ti maubraan niyo. Ay, nagkaraidak pa'y ngamin. Ije balay mi, maray. Sa adamot inaramid ni inteng, sakbay nga imay kami. Agpada ti kalawat ti minulaan tayo itinatnatang. Sigay, agkontes tayo mangkiday. Anya kumangay ti pagkuntisan tayaw. No asinon to at ti maymayat ti mula na maray. Pinapintasan iti mula ti kayat mo asawan, maray. Wen, maray, ket agtulag ta. No asino ti madmad iti mula na, premyuan na ti maymayat ti imula na. Ang sigurado ang mga baka. Takanayon kayo kan ni badong mo iti bangkag. Idinto tani inteng ket saan? Wen ko nam kadain, takapitana ka nga raud. Ay, tapno di mo met ko na. Sige, umanugot akman laengan. Saan kami nakapanin iti bangkag mau tatabadaw? Hey, saan na balay? Saan na panak iti kalman? Hay. Awan mo ti arak iti bangkag. Ito tersi na kay Adda. Wala. Mabalin la ko mamaimula ti arak kanya. Taisun ti imulak. Kasano ko mamay mo lang ay. Kasla na numay. Apay, kasla gasolina ang maminas. Ha? Ewan ka man niya. Handa ko mabubunti arak. Tapno day talagsak daw ti haramiday. Ay, nagmayatin nga ay. Dahil lamapan agkaon. Numasako pak ti bubaon nga ayan ti arak. Ay, saan ko nga ipalubos nga na mapanagkaod na. Bantayak. Ilakaw ti arak. Ay, sungawan kastam ko araw. Kaagum ka. Ay, napnapanam. Kasano ngay apremyuan nak ni Maribanang no di nak matulungan tapno maatiw ko ti mulada. Sigurado ang mga baka iti nagtulagan niya. Tuya. Sana masangaw ni parinteng ti mapanijay bangkag da. Kasta kadilatan, agbartek metan ti amom nga ramidaon. Salang agbarbartek maatamok. Nalaingak amang harana. No kaya mo haranain ka, tuyan. Nagalas mo ti panagkantam. Silang kalangarudan, agkyak kapay, kas kala na bakal amanaw. Kanya, nabukil naman nung kay bagbaga. Magtimpla ka makiditi kapita. Di nakpagtimplaan. Tanaban nugak ang nagkapoy jay bangkag. Numasadot kang agtimpla. Kot saraam ti kapikan asukar ta isubo mo. Tawan na pudot adanaw. Ay, nagalas ka ti pa nagsungsung bat mo na ya. Nalalas pa'y ti aramid mo Di ka pa'y tumulong. No maalak to ti premyo kin ni Maribanang. Di ka ikikan. Oray din nakikan iti kwarta.
Nulakit mga anak ay sulbain. Tangdanan ka man amapan mangkita itimula mi ken niinting ijay bangkag may. Mapan ko lang kitaan, kapitana. Kita numaruutan ket gaikam. Asikaswem tapno adunto ti maapit. Sige, mayatak kapitana. Basta datangdan ko. Nagagutak. Sige nga Rod. Kada mapan ka, ibagam ta iti kamalman na. Ited ko titangdan mo. Mapanak nga Rod itan, kapitana? Wen, ingkan. No ado ti igges na. Umay mo ibaga. Ta ibagak met ken ni Kwarog amapan na pasuyutan iti pistisijo. Ay, ayan nagayam abanda ti ayan ti bangkag yo, kapitana. Ijay asideg ti bangkag damari toyang. Mangilista ka man iti may sa 4 kantaos dita, Maray. Kano ti panang bayad mo? Danda ni maapita, hindi mula may kanituyang kao. Bayadak to, numalako may, Maray. Basta saan mo matunay abay bayagan at agbayad. Weng ka day, danag mo na ya. Apay kumaasaan nga agdanag kat atidugan ti listaan nyo kanituyang mau. Mabayadan to amin dagita, apaman nga aglako kami, Maray. Adda sagay sa nga iggas ti mulayaw, kapitana. Masapul ang mapasuyutan tapno masigod. Awan ka di ti adu-aruot na. Ginaika kun ati ruot na, kapitana. Mayat ti lang to ti mulayaw. Nasayaat nga Rod. Ay, kasanumot nga iti mula damari tuyang. Rinuot mat, kapitana. Awan mat ijay datatabadong kanana tuyang. Nay, apay ngay, kat kuna na nga agkontis kami. Anya ti pagkontisan nyo, kapitana? Pinapintasan kano iti mula. Imbaga na nga ikak kano iti premyo no abaken nak. Kat no ngay da kayo tinapimpintas ti mula na, kapitana. Ikan na kayo kadimot iti premyo ni Nana Tuyang? Nay, apay day ti kwartang yaw awat mo antay. Balatok ka di day tawi, tanaawat ni Uncle ti honorarium na. Anya abalato, igatang mo iti pistisijo, taadda kano iggas ti mulame, anat nateng. Ah, Ibaon kanto amang pasuyot inton sumangpet ka. uy, kung naglakit din no balataw. Siyak ti gumatang, siyak pa iti mapanmang pasuyawt. Apay akasadot mo ti maibaon, kat dito'y kamot amang mangan. Ah, ayun gaya man niya. Sige, mapanak nga rudan antay. Kukwak ton ti barya Wanon, tapno magagot ka amang spray. Kasta man ti anti ka napintas. Sige, inakaon. Apaya ka na yun ka ama pandita bangkag. Amangan no adag pukaw amulamay. Apay, anya ti pagkitkitaam kanyak, nanatuyang? Agtatakaw iti mula ti akin mula? Awan mat bangkag mo dita. Apay ngay, amapan ka pa'y dita. Saan agaputa na panak? Pagtatakawin na kon. No adda mapukaw amula. Awan sa balay, amapabasaw. Anya kumangay ti mapukaw amula. Di ta kayo manlangan. Ay! Di kag kam kamalingag basak-basak iti bangkag mekin ni badong kaw. Bangkag yu lang Anya kumangay ti papanak di ta bangkag yaw. Oh, apay anak kami suot kan dumayamudom ka. Kasano? Nasabat ko ni Nana Tuyang, kapitana. Imbaga nakit din asa anak amap-mapan iti bangkag da kan ni badong na. Anya, taapay ka no? Pagtatakawan nakit din, kapitana. Ay, sa anak ngagtatakaw. Imbagam kumaa nga ijay bangkag me ti papapanam. Saan kun nga imbaga, kapitana? Tapno maabak ti mula na, kat awan premyo na nga agtaod kan ka.
Ang pagatapan na kamutan. Bayam nga agatap, kapitana. Tawan mo't kinagpaysuna. Ay, unay lakit din ni Marituyang. No maminsan kat nalaeng nga agatap. Apay nga awan manan ni Kwarog. Napanan naman ay. Imbaon ko anapan nag-spray ija bangkag. Imbaga nga mitay tinangdanak nga adda kano iggas dagiti mulata. Ay, kalpasan ti sumagmamanungal daw. Maapitin ti mulak. Di adda ilakom. Ay, pagmayatan ti adda mula na, inteng. Adda urayon nga ilakaw. Isungarod ang nagmula at tapno adda tuladan dagiti sadot nga agmula. Kas kumakan ni Pari Badong. Tinulungan na paymat ni Marituyang idi pa nagmumula. Ang simmadot matan. Kana yun mat amapan aginom. Hey, jay laarak matisip-siputan na iti sango ti Tersina. Ay, kana yun pa'y apagungtan ni Marituyang. Ang awan denggen na. Adda pa yan mang birngas ken ko na iti nguy-nguy. Takanayon kanong ag nguy-nguy-nguy numabartan. Mangtid ka man iti arak, Maray. Sa anak nga agpadpadawat iti arak, kabadong, lakok dagitoy. Mayadak to Nagado dita kwarta ajak pa'y naigaman. Ikarkarim ki den, ti kwarta di mo magkwarta. Ay kat kwartak tumit inton matiliw ka. Apay, bilet nga agtaytayab tatiliwom latan. Agbayad ka ki den, sakbay ang makautang ka manen. Kayat mo kaday, ta ikang kay tinatnatay nga ilakam. Tapno ikanak iti arak. Na, kasla ilakom kanyak tinatang kasta kaday kabadong. Una, tapno ilakom mo dito'y tersinam. Sige, o manugo tak. Gatangag tinatang mo, igatang mo mat kanyak iti arak. Awan nituyang ka. Napanan na ngay nga tay. Ay, mangalak iti natay. Tinak ilakaw kini Marijuana. Nung makaalak iti sang kaawit ka, ay mabaliday. Ay, agawa akargaan to siya ka. Ang mga nusumangpot nituyang ka. Agungit tumanay. At tuyay, tinatnatay Marijuana. Ikilos mo, tabayada mo. Kabadong. Bayadak tapno adamot pagbayad mo. Ilakok mo dito tersinak tinatnatang. Ay, nakitam ka din ni tuyang kumaray. Nakitak mo't alimugan iti tricycle. Amang ano na pan nakitsenda. At damang gayam na imas amasida no kasta. Awam matamok a kwartana. Apay nga rod arimuar no kunam nga awan kwartana. Win nga rin, agam nangalaan na kayo nga tati kwartana. Rumba nga si Kati Mangtad iti kwartana. Nalipatam sa mitay ko na. Nga adaw di tati kwarta. Ngam saan ko pa'y anay gaman. Ay, pilosopo ka tao. Day tati paglayngam. Ah, Imbag ta maanusan na ka ni Marituyang. Na, apay ngay, awan mutan ti daddu maabo nga tinateng may. Ay inak man ibagakin ni Kapitan. Masiguradok ajay kanayon ko amasabat nga umay dito'y bangkag tinagala. Ha? Agoray man. Ay, imbag taadda dayto'y ababae dito'y barangay hall, Kapitan. Apay kaday no adda ditoy. Isaw ti kanayon amapan ijay bangkag may. Isolakit day tinang takaw iti bunga dagiti natengmay. Sa anak-anap na pan iti bangkag yo, nanatuyang. Ijay bangkag da kapitan ti papanak. Ijay ka di bangkag da Kapitan tinagtakawam? Sa anak nga agtatakaw nana. Siyak ti tinangdanan ni kapitana ang mga sikaso itinatangda. Naa. Apay ngay nga raud nga ado tinapukaw abo nga tinatengmay. Nakitam ka di tinangala? Daytoy ngamin a babae ti kanayon ko a makita amapan ijay bangkag, Kapitan. Ni badong mo ti pagdamagam. No nang ipanan na iti binuras na, nana. Nakitak nga insako na dagiti natangyo. Ingkaya pa ni pare ba dong? Umay kay dito'y maray. Darasam!
Ay ita pare, nang ipanamit binuras mo anateng yang. Pabasulon nga min ni Marituya ang titinangdanan ni Banang ang mga sikaso itimula may. Nay, awan mo tinalalak pare. Di ka naglibak, tata. Ha? Adda kiti sirok ti kayo, idi nakitak ang nagpuros ka. Puraw asa ko tinangi kabilam. Ah. No jak agkam mali, iso dagiti adda ijay tersena ni kagawad. Aday lako na anan nateng, kapitan. Ti amok, kat amo ni Marito, yung dagijay ngayon lako na kanya. Ay, tinakawam di asawam. Imbis asikat ti magtad iti kwarta na, takawam pa'y. Ayan ngantay batuta dagiti tanaw tapang pang-urik langan dito asawak ngawan ser-serbina. Ay, saan atuyan? Saan? Ay, di na kumamot ang urin. Ay, saan na maulit? Pakawanin na tuyang gaw. Ato'y tinabati ang naglakwak. Itad ko amin king ka. Ay natatabadong saan ngamin anasaya at atakawam ti asawam. Naisarong ka man nandito kabildatan si Kabuyait. Dakas ka di manong. Apong kumat ni apong inting ah. Sana dakas. Ang manyangay kumati maitulong mo ditawi. Apay kumangay ngawan, manong kwarog. Ibagaman nga raod no anya ti amo matrabaho, abayr. San kun nga ibaga manong? Ngam ibaunnak tamapanak. Aramidak no anya ti paramid yung kadapong. Ang mga numangilaban lang mo ti paglaingam. Basit tupay ti tiyan ko. Sana kaskan ka dakal ti buksit mo. Apay anak ko na madakal ti buksit ka. No dakal ti buksit, adumot ti kang kanan. Nagadukit din ti manok yo, apong banang. Wan, kanayon mo asa kuruan dagiti manok, tapno nalukmag da. Nagagat da pa'y nga agitlog. Una pong, no agigiddan da nga itlog. Nagadungatan na nga itlog da niya. Wan apok, kat no makaukup da, adan tumat manok mau. Ikandak to iti manok ko, apong. Wan, iso akanayon mo ida apakanan. Inton agitlog da amin, umadun to tipyak. Mangalakan to itiyawid mo. Paadwam tumay. Una pong, padwak tumat. Tapno adun tumat ti manok ko. Anya ti luto mamasida, tuya. Adda impangat ko ijay asaluyot. Isulang tinasaraka. Makaumamot ti kanayon na saluyat. Apay awalat sa balay. Apay, adaya insangpet mo nga ilutaw. Di ka laki di nakakita iti sa bali mo tay. Di talakit saluyot ti amo malutway. No agpili ka iti sidaam, ingka mangirimidyaw. Di ka gisangpet sa kagberok iti naimas asidaam. Inak man nagsapol iti sa bali masida. Kanayon laki di na bulbulaw. Nagaduki din ang manok ni Parintay. Ay, magnaak man dito'y likad. Ado ti makita nga umok ti manok naglilinya iti kamarinda. Dito'y nababangaalan ti pagnaak. Ulyag, kalpasan na. Lumagtuak ang mapandita bangir ti alad. Umuli akaw na. Lumagtuak dita bangir ti alad. Inayadag ti umasindag karag iti manok. Parang adda itlog dita. Ay, sos! Nagadon nga itlog. Ay, mangsam ukak. Tayawid kaunti itlog. Nangalaam ka dagita nga itlaw. Ay, kat ginatang ko Adayamod agpadawat iti itlog. Asinaw tinaglako adi naman labinalkaw impasabog na latan. Ingka mangiluton ta mabisina kaun. Nay, itlog pa'y ti native amanaw. Ay, nagadula ka sa ludsod mo na ya. Naisangpit lang arudain. Ato pala ti damag-damag mo, Mike. Mas daawa nga raw. Ginatang ko na. Ngamsaan mo't anabalkaw. Awan mo ti amok ngaglaklako iti itlog ti native amanaw. Ingka mangiluton ko na kay.
Ha? Apay ngay. Naksayan mo ti itlog iti umok. Asino ngay tinangala? Ay, tamagak tuman kini Manong Kwarog no inala na dagiti itlog. Aw, buyay. Anya tikit kita am dita umok dagiti manok. Nabawasan mo tan ti itlog iti umok, Manong. Sika ka di tinangala. Ha? Apay ko mga alak ngay dagiti itlog. Kat saan kumot amanok dagita? Asino ngay tinangala? Ado ti inala da nga itlog. Saan nga ta nagkamali ka lang iti bilang? Amok ti agbilang, Manong. May sa dosina tinapukaw. Asino kumangay ti may nangala? Awan mati imay dito'y balay dangkail. Ay, sayang ti itlog, Manong. Ado kumaamanok ti pagbalinan dagijay. Apong, saan ka kadian nagalala iti itlog iti umok dagiti manok? Nay, saan mat? Apay, adda ka di mapukpukaw nga itlog, apo. Awan karga ti may nga umok, apong. Do siya amin dagijay di kalman. Da, kayat mo asawan. Awan amin jay dosing nga itlog ako naham. Huna pong. Asino nga tinangala? Dinamag mo ka din ni Manong mo akwarog. Huna pong, tay may itay. Kung nanaasan ka nung agalala iti itlog dito, itasaan namot amanok dagiti adda dito'y. Nay, kasano nga ron anagpukaw ti kunam nga itlog? Hay, adda nga tabeklat anangan iti itlog. Ha? Baklat nga tangag paiso, apong? Ay, sa anak asigurado, apok. No saan nga inala ni Manong mo akwarog, saan kumot nga inala, nalabit abeklat tinangala. Apay anyat kay kaya sa akawayan? Ni, nailun mo't day ta. Agarami dakman iti pagsilok iti agtatakaw iti itlog ti manok, apong. Kasano nga garamit ka iti silo? Adda nakita nga inaramid ti mga papagsilo, apong. Mapalabugan lakit iti mga laala iti itlog no may manan. Sa bagay adu nga agpaiso ti manganop iti kabambantayan ang naggapwam. Jak amaw no kasano ti agaramid iti kastakay. Amo, kapong. Masapol ti lastiko. Tapno matamaan ti beklat iti tiniradak akawayan. Ay, ingkag pagatang ka ni Manong mo akwarog iti lastiko ah. Andan samot na dadahal nga interior ti pilit ti motor ni Manong. Mabalinday jay, kartibak, taison ti paggalot ko. Ken mabalin mo't akas ladak kalapalsiit. Ngam kawayan ti bala na. Ha? Palsiitam ti beklat? Anya di imbagam kini anggail nga aramidem apang tiliw iti baklat. Palabog, Manong, kaslapalsiit. Kasano kumangay dayta? Saan mo ngamin nga mo, Manong? Kitam to inton malpas ko. Nakitak ngamin nga dades-des ijay likod ket. Ha? Kat no damot alad ijay. Iti paset tinababa nga alad, adades-des. Ijay lakit di tinagnaan tinagala iti itlog, Manong. Anya? Kahit anya ti aramidam. Basta, palabugak ti agtatakaw. Aldaw manen, gamjak pa'y nakaluto iti sidaan. Anya ka diti ilutom apangaldawa, maray. Siya kat torta aparya, ken torta taraw. Naimasan day jay. Ay uray siya ka. Kayat kumot ti torta atarong kan torta aparya. Adda makit di tarungkan parya ditoy. Mangitortaak man mat. Hay, makao mga minti kanayon akarnay. Imbaglakit dahin taado ti ginatang ni Badung ko nga itlaw. Nanggatangan na ngay, saan mat nga minagimatang dito tersinak? Ha? Ay, jak man amukan ko na maray. Amangan no ijay ilay. Sigay, tamapanak pa'y tadaramidang. Apay nagitilasti ko nga igalgalot ni Buyet iti roon.
kinadapay kinayasan na akawayan. Palabog ka no ang kail. No masagid ka no ti asino man ngagpanggap ang mga ala iti itlawg, mabiyat ka no dagiti kawayan. Maabog ti baklat no mapan. Nakasursurwan na ngay. Nakita na ka no nga inaramid dagiti manganop iti bantay ang kail. Kita nyo man lang. Nalaing mo ni Buyet. Sige siputan niya no damang sagid. Di ta kung kuna na alastiko nga inwayat na. No lakit ta masagid ka no ti lastikaw, maipurwak ken kwa na dagiti nakasango a kawayan. Nga uray agoy uyas ti baklat. Win ka now. Iso asaan lang amay sa tinaramid na, nagadaw. Wan nga ron. Ada iti nga taw. Ada pa iti baba. Unang kail. No anya ka no ti masagid dita, isumot ti mabiyat. Mare, saan ka di nga imay dito ni Mari Tuyang? Saan mo't maray? Ada ka di ibagam kan kwa na. Ay, manipod ngamin ka na yun ti panagtudo na. Nadadaal ka no dagiti mula da. Iso nga awan malako da, ta nadadaol gayam ti mula da. Awan sa kano nga rod makukwarta na. Wen, iso asaan unay arumrumwar. Siguro Mare. Iso dinamag ko no imay ditoy. Kaano day di na di ayo umay na ditoy. Nabiit laang mat, Mare. Angam pimanaw mat laang adagaw. No kastoy akanayon ti todo na. Santa pa ang makamula. Madadahil lang ti mula. Iso nga orayan tapay a medyo agsardeng ti tudaw. Tapno saan a madadaal ti maimula. Pagrigatan na no kastoy ti panawen. Munson ka no kay daytaw ko natiraja. Ay, awan manen ti maala anat nateng a maidengdeng. Nakman agrimedyo na. Ingka umutang? Imbag no pautangan da ka. Kat amuda nga awan mulat Anya nga umutan. Uray awan mulat no alisto ti tao. At dalat ka masida. Ay, sos ba daw? Saan ka nga agar aramid iti may kaniwas? Dakdakas ti maganab mo no agaramid ka iti maday. Ay, ada ko man napasama kanya ko na. Agalisto ka, no kayat mo ti agbiag, tuya. Anya ka di tikit kitaan nyo itilikod ti balay. Ay, di man ingkabil ni Buyet a kinartib na alastiko. Kinartib na alastikaw. Nay, kasano dahi ka? Apay ti kinartib na alastikaw? Kinartib na apaggalot dagiti nadadael nga interior ni Kwaraw. Inaramid na adakkel apal siit. Galot na iti asidag ti alad. Ket nakapaturong mo't dagiti kawayan iti asidag. Ket no makuti ti lastiko, mabiyat. Ket mabarsak iti kawayan ti mangkuti. Nah, kasla jay ar-aramiden dagiti Indian iti pelikula no adda kabusor da? Ay, wunsa. Agaramid gam iti agkauna nga Indian ti kasjay. Uray ubing ni Buyet. Adamot kinapraktikal iti panunot na. Nakita na kanumit nga aramid ti manganop iti kabambantayan dayjay. At manay, ito'y nababangaalat ni Parintay. Sigurado nga dumanan ti itlog, di ta umok ti manukda, di ta kamarain. Umuli ak manay, di ta sinsinan nga alat. Lumagto akaw, tapno makapanak iti bangir nga alad. Anay ka, anya di jay, agbarsak akawayan. Anya di nadalapos ka. Lastik umay, anay ka. Si kagayam ti baklat, tatama daw. Anya biklat. Apay nga na ibarsak akawayan kanyak. Asino tinang ibarsak? Ay nasugatin ti sakak. Sapay saan lamay may sa. Tiyan mo, mikat baklat tinangala iti itlawg. Dito'y anag na, tadadasdas. Iso nga inikan ni Buyet iti palabawg, tapno matiliw ti baklat. Ay, salbag ka pare. Anya nga ita. Anay. Nasugat lakit nga ron tasakam. Iti tiniradan da akawayan. Aday. Ay, imbag ata ubing latin ang tirad. Iso asaan anatadem unay. Makapaglibak ka kadipay, asika tinangala iti itlog ti manok di tawi, tata. Ay, italang mo't nga umayak di tao.
Kasano kumasya? Awan mat ni badong ko dito'y tersina, Maray. Napanan na ngay nga ta. Kunak no dito'y timayan na. Saan mat nga imay dito, Maray? Apay asap sa pulam. Adda ko maibagakan kwa na. Pimanaw itay, ngam di mo nagsublain. Ang mga no dita balay damari ba nang tinapanan na? Ay mapanak man nga rod dita, Maray. Ang mga nudita tinapan na nagremedyoan ako na. Pangiremedyoan? Anya ti remedyo na? Ay, kwa Maray. Sige, tamapanak pa'y mandita. Pimanaw na din na sinungbatan ti saludsud ka. Anya nga tati ko na ang mapan na eremedyaw. Matanawak mo damari banang. Adda da di talikod di balayda. Ay aguray man, tamapanak di ta asidag ti alad. Nay, anya ter aramiden nyo di tao. Ha? Agdardara ti sakam ba daw? Ay, hadda na dalapos ko alas ti kutuyang. Hindi ko binarsakdak iti kawayan. Ay, saan da ka binarsa? Ingkabil ni buyet day ta apalabog iti asino man nga umay agtakaw iti itlog. Di tao, iti kunam apangirimidyam iti masida ba daw? Ay, sasaw mo ito yan. Nagnaklang ditoy. Ay, Mare, Anday ka. ipalawag mo man. Anyat pa kada na pimanaw iti balaya. Awan nga min ilutok asidaan may kapitan. Ha? Kuna na amapan ka no agirimidyaw. Idi saan ko amapasang part, sinurot ko ijay tersina ni Marikwanang takunak no adday-jay. Ngam awan mo gayam. Awan si da inyaw. Iso nga umay mangala iti itlog di taoy. Ang imdak sanggasa ta napalabugan. Ay salbag ka ba daw? Ah. Dito'y gayam tinangalaam iti sinabok mo nga itlog ngayon sangput mo. Anya ngay pare. Apay ulitin pa iti mangala iti itlog. Ti akin itlog. Ay, saanin paray. Makawanan dak. Ay, tulungan dak. Tayo nakagpagas. Tawan pulos kwartami paray. Ikaray, saanin na maulit. Sorry! Ay natatabadong. Madi ti agala iti itlog iti umo. Ti saan mo nga umo. Ang gail, nakapanimid man ni Auntie J. Salas. Anya ka diti problema na. Kwarta. Iso day tati problema na. Ikam ngamin iti kwarta na Siya tupay. Kwarta matlati problema. Ha? Ay? Agpapada tayo gayam nga wang kwarta na. Awan ba't kwartam? Awan nga rod ang gail. Iso nga rod akanayo nak dito'y balayaw. Taumayak makipangan. Ay, anya nga tamanan ti sidain tayo aya. Yung kadamagan akin ni Antay. Tayo sumot ti paralutaw. Ay, banang dungaw. Ha! Dinakman as-asitgan. Ay, adala ko madamagak Napudot ti ulok, taawan apulos kwartak. Saan ka man aduman na magdita? Dumanamag. Itaakla ko mga agdamag ka. Anya ay ati damagam. Ay, anya nga ti sidaan tayo ita. Apay, adain padulin mo a kwarta kanyak. Ha? Ay, kwa. Awan. Awan mo't gayam. Nagturad ka mo't nga agdamag iti sidaan. Kat awan mo't impaidulin mo a kwarta. Ay, Ha? nagungutan. Agdamdamag ak unli. Kasla ka moten agnger at tigray. Leon kan dinosaur. Na Aw, anya nga timbaga ni Antay, ang gail. Di mo madlaw nga agpigpigir-girak pailang. Ha? Ay. Kaya't mo asawain, pinagnervyos na ka ni Antay. Grabe! Naungat talaga ni Auntie ita Awan nga min maitid ko a kwarta. Isuan na unga. Aburido ni Maribana ang Maray. Na, apay nga aburidaw. Aburido tawan kwartana Nagkunakan ka. ni Kapitan. Kanayon ka no anak kapanimid iji balayda. Kan manmanong agsaaw. Ay na, Maray.
Agpada kami kin ni Maribanang. Kasta akmet no aburido ak. Nang runa no awan kwartak. Ay, kasta ka mat, Maray. Kano kasta akmat? Ay, agpapada tayo na no kasta. Apay ngay nga rod, anaragsak ka mat. Ita. Ay, siyempre, dagayam kwartak. Ay, iimbag ka man, Maray. Ay napanak imutang ijay ilay. Ay, kat ibagaman mat nga rod dayta, kani Maribanang, tapno maadaan mat iti kwarta. Ayun anya. Tapno saan anak ako silap. Sige Maray, mapan ko iya rasaas kan kuana. Maribanang! Maray! Apay! Na, apay nga ngagkuskusilap ka ngagsibsibog ka dagiti malaylay amasitas mau. Ay na, awan ngamin kwarta. Di naklatultuladan anak kaisam lata. Ay na, Maray. Uray pilitek ti umisam. Jak makaisam. Maray, adda amok a pangalaam iti kwarta. Ha? Sumurot ka kanya. Kat into nagawid ka, addan ton kwartam. Ah, sige man nga rod, Maray. Nabayagan kat nga awan kwarta. Amon paray, talagang agdindin nungo kamay, kanituyang ka. Imbag man. Kano na, kano sakbay apumanaw ni tuyang ko ije balay may. I love you pa'y kanyak paray. Ay, sakit, idi pimanawak ije balay. Permi ako silap ni Banang. Nay, apay ngay. Awan ngamin kwarta na. Agpada kami nga awan kwarta na paray. Ni tuyang ko paray. Mas daawak, tanagadulat tamit ti kwarta na. Swerte ano kasta? Ang pangalalaan na ngay. Jak damdamagin paray. Basta tinapatag, pagsidsidain naklata, itinaimas. Ay, sa bagay Nalaing ngamin kahit adumiskarte ni tuyang ka. Isu alab na lab kulata ni tuyang ka, paray. Ada ka din ni Antim di tao nagkwarog. Nyanggal, mate. Damagam pailam. Kita nga minay di kusina yaw. Agas asok matan. Naglutluton ani antay. Ha? Ay, saan ka tangagong uwit? Panagkunakat sa anay. Inteng! Ay, Kwarog! Umay kayo, tamangan tayo. Nangagmangkay. nagmayat mo't ang tipa na ngayab na kadata. Iswa mabantan ang kail. Tamangan no agbaliw peti panunot na. Oh, nalpas kayo na anangan? Ay, siya kantay kat nalpasa kaun. Nabsugak unay. Ay, nabsugak mo't Ay na, itataylaan na kasi da itinaimas Ay na, inaldawan anaimas ti si daon tayo. Uy, Inteng. ayos Inaldawak nga rod nga umay dito ibalayo ang makipangan. Ay, wen akwarog. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Ada kondisyon na. Ay, uwan ko namlatan kwarog, tapno awanan ti adu asaaw. Amok pa imot anuan niya dahita kondisyon. Ay, lata, ibagamatan nga minta kondisyon mo. Ta, agingatak mampay. Ta, karnitisin datayo ko naman. Ay, anya nga dahita kondisyon mo antay. No adda umay mang birok kanyak. Ibagam nga awanak. Naglakalaang mo't gayam. Uray asino ti umay mang birok kanyak. Ibagam nga awanak, Unantay, naglaka nga ramidan dahita. Kasla 1 + 1 = 2 ako nata. Dua kayo lang nga kinkin na tawa dita. Iraman dakmat Ayun, Maray, nalipatan tamutan nga dagayam ni Marikwan ng ditaw. Katirse na nagayam. Itay kayo pa'y akatawa-katawa. Mas daawak ano apay akatawa kayo akatawa. Niman kumarik ato yang tipagdamagam itinayta marikwanang. Tamakikat-katawa aklang kan kuwana. Naragsak kamay, Maray.
Tadan kwarta may kani maribanang. Ay imbag man. Mayat at talaga no ada kwarta, Maray. Naragsak ka. Katwan. Wala. Pulaws, asaan kami nga agap-apakin ni Badungkaw, manipod adan kwarta. Kastaya. Kano ag binarsak kayo, iti pinggan kan malukong. Ay na, amom itamaray. Nagsasamitin nga I love you ti bagbagami iti tonggal maysa. Sige, Marituyang. Ituloy ta ti agkatawa. Ay, wala maray. Ay, di na kiramraman. Kaskay lang uyong. Warog, niangkal mo nga'y. Day jirwaran tay. Ay, ayaba mo, tamangan tayon. Wanan tay. Ay, Warog, awan ka di pa'y tinangbiro kanya. Awan pa'y mate. Ay, basta jay ibagbagakan ka, ah. No addamang biro kanyak. Anya ti isungbat mo? Awan dito ni Auntie Kabanang. Ay, Oh. naglaingan. Sige, ingkaayabanan ni Uncle Mau. Wanan tay. Antay. Adamot lalaki akasarsarita ni Uncle Kaw. Ha? Ay, sos. Isun sa dahitan jimang biro kanyak. Ay, ibagbaganan samot nga daka dito'y balay. Ay, aglimangak akwarog. Ha? Di mo ibagbagakan ni Uncle Mau, tiayan ko. Ay, banag! Ayan, Mau! Awan ni Antay. Awan! Sa dino tinapanan na. Adamang birbiro kan kuan na kahit. Ada na panan na. Ha? Ay, kunak man no aglut-lutaw. Siyak ti aglut-luto, Uncle. Ay, anya ngay nga ti bagak. Iti umay mang sing-singir kan kuan ha. Umay da sing-singirin ni Antay. Gawin! Napangayam imutang ijay ili. Ay, isumot lagay makanayon na naimas ti si dain tayaw. Napanmut gayam imutang ni Antibanang. Ay, apay nga ito yan. Tapuro mo ilangan natin dahito sidsidahan ay. Awan mo't pulos makita ka karnina. Ay, may ibusan niya kwartak. Agin inutan. Ay, sana ka naruam iti puro anatay nga sidain. Na, agunget ka itan. Di na kun awagan iti lab. Apay kung mga awagan kay tilab ngay. Na, idiado ti kwartak. Basta de bagam kanya kadalab na. Apay ngay itatawanan. No awan karni sidain. Awan tilab lab lab lab. Na, Kapitan, asino jay kinasaritam itay di ta opisinam. Ay, jay man agsing-singir ka ni Badang. Day takot tirigat na no ada utang mo, singirandakan. Jakmat nga rod abo no sa dino ti paglemlemangan ni Banang. Aglemlemang ni Maribanang. Tunggal adamang biro kan kuan na. Aglemeng adagos. Ay sos, sikan ti agbayad no kasta, kapitan. Ay, pangala akon nga iti pagbayad ko iti utang na. Itagayam unag ti dakkel adram tinaglemlemengam. Ay, amok nga men, nga adamanan umay mang singir kanyak. Siyak ti ka si asumong sungbat kadakwada. Ay, ano sama? Si kamat tinakausaran jay kwarta nga inututang ko. Na, siyak pa'y itan ti akin bas. Ha! Ay, adamanan agbusbusina ijarwar. Ay, jay umay agsingir kan kadayta. Ay, aglimengak manan. Di mo ibagbag ang adak. Kunak lang aruda na jak amaw no sa dino ti ayan ni Antay. Agkarasublimot dagitang agsing-singer. Ay, dakkel nga men, ti inutang ni Antem kadakwada. Tila paglemlemenganan ni Antay. Dayta tirigat na no agutang ka nga awan pagbayad mo. Narigat mo't ngaglemlemeng latan. Ay, jak amo. Tauray ni Mari Tuyang, kat saan matan nga umay dito'y tersinak. May samot siguro ang aglemlemang. Siguro agpadadan ka ni Antimbanang. lab, no adamang biro kanyak.
Ibagam nga awanak, Hehe, lablab ka dita. Di nakmanawag-awagan ni Tilab. Ibagbagak laeng ti rumbeng nga aramidin. Ada nagparada ang nakamotor dita sa ngwanan ni Tibalay. Ay, sus, aglamunak ba daw? Ay, umay naksingiran day ta. Dito uya man pa arubayan yung agistambay pare. Ay, maistri sa klaunay dita balay may. Ha? Apay ngay? Dito yang ko man. Lemang. Da... Ay, uray ni Banang. Lembang mat alemang. Ada ngamin utang na, nga ilam-lemangan na. Ay, agpadadagayam ko ni Banang. Nagtulag da ngamin pare. Ha? Ay, isubat lagayam ah. Idi ado ti kwarta ni tuyang kaw. Kasla agat sampagita ti payod na. Ang ita, tawanan ti kwarta na. Kaslamot tin lana ti payod na. Ha? Ay, bimang sitan ni Marito yung idiawang kwarta na. Wait pare, iswadyak sa kayatan. Ay, dayan eh. Mapandan sabot alaanan ni Marito yang. Ay wait, nay. Hapay ngayon. Ay, ingkakitaan pare. Talaga nga alaan dansan. Ay, napangkam na kisarita iti nakautangan ni Marituyang. Saan da nga alaan ni Marituyang ta bayadan na ti utang na? Ay, ni Marituyang ti alaan da abayad. Ay, ibalod da ah. Ay, sos. Ang mga nukas tamot ti aramidin da kanyak. Wan, ano di ka agbayad? Ay, inteng. Pangalaak ngay iti pagbayad ko. Dahi ta nga minta nalaing ka nga agutang nga awan nam na maam nga ibayad mo. Inteng, di mo ipalubos ang nga alaan dak. Taan niya ti kayat mong aramidek. Ay, tulungan nak amang bayad iti utang ko. Naa. Ay, iramraman nak nga agbayad iti utang mo. Ay, inteng. Ada nakamotorsiklo asim mardang di tasangwanan ti balay. Ay, dahi tanjag singsingir iti utang mo. Ingka kasarita. Ibagam nga awanak, adi mo amaw ti ayan ko. Ay, huston dahi ta panaglamlambang mau. Ingka kasarita jag singsingir. Anya nga ti ibagak. Di bagam nga agbayad ka. Ay, Kasaritam iti nasayaat. Di ka aglimbalimang. Ay, ang kalinteng. Ang tibanang. Ay, Apay nga adwa kayo umutin na nakapanimid dito salas yaw. problemado kami gayam. pampanunutan may. No sa dino ti pangalaan mi iti pagbayad mi iti inutang ko. Isu kita sana nga umututang ta nagrigat ti agbayad. Kasano aya ang mabayadan ta dayjay utang mo dungaw? Kasano nga ta nga agpaiso? Parigatin nyo lang ti bagbagi yung agpanunaw. Naglaka ti solusyon na day ta parigaw. Amom ti solusyon na? Ay, naglaing kan. Ay, ibagam man nga rod, noan niya tinapanunot mo a solusyon, kwarog. Agmula kayo iti bangkag yaw, tapno adda apitin nyo pagbayad yaw. Anyat makunam iti singasing ni Kwaraw. Mayat, inteng. Mayat day taan na panunot ni kwarog. Awan ti maitulong, ti panagpanpanimid ta dito'y salas. Ay, talaga nga awan, inteng. Agsakit lang ti ulo ta. Inta nga rudan, mapantan ijay bangkag, taag trabaho ta. Basta pag tinulungan nyo asulbaran, nalakalaang date na, kapitan. Ay, nasaya tadakan. Yalanak iti danaw ta makain inumak. Adda ka magayam dito'y balayaw, Angkail. Una, sa dino nga iti papanak. Yalanak kun iti danaw. Kababay mo lang day tapitsel. Ay, masadutak nga rod amang gawat. Kasla nga min maktangan ti imak no agunayak. Puno ka diti basaw. Punwam ano kayat mo? Imayak dito'y balayaw, Angkail. Tao may kukitain no anya ti aramidam. Naa, it no nakatugawak nga rod nga agkuy-kuyakoy. At iti danumaw. Yawat mo uno ipainom mo pa'y kanyak. Ha? Ipainom ko pa'y lakan ka? Wen! Pudnon samot di ibagbaga ni tata ba daw nga simadot kan? At da ka lang gam dito'y balayaw. Nga agkuy-kuya ka.
Kuaraw, anya ter aramidin ni Uncle Mau, iji balay da. Ay, adu ati aramidin na tataba daw. Saan ang nakatugaw? Wano nakaturaw? Saan? Bisin tupay. No bisay. Apay nga rod ajak mo makita, uray di taparangan da. Iji unag ti balay da, ti pakabisbisyan na. Ngam napan mo kinita. Kagap-gapok nga ro iji balay da. Kasta launay ti bannog na tanagado ti aramidan na. No kasta, bisay di tabalay da. Iso asaan ko ang makikita, iji barangay hall? Why, tataba daw. Dahil tatipod na. Lepasan na kanupay ti aramidan na trabaho iji balay da. Kalpasan na, sumrekan iji barangay hall. Ah, kasta gayam. Nalaeng ngagplano ni Uncle mo no kasta. Ay, talaga nalaing. Kunak man tugtugaw lang. Siya gayam tinagbidot ah. Inteng. Oy. Inteng. Agreeing ka. Ay, di nakman riingay. Apay, nakaturog ka kaya. Kad nakakidom ka, Mike. Nakakidemakla nakatugaw. E di na pa nagpalingkay, nakatugaw ka. Itatasimang petakon, nakatugaw ka latta. Anya ko mga iti aramidan. Linansaam ko man adya matintin nag-atawa. Ay, wood. Ay, nalipat ako na. Jay but-but adiding ijay kusina. Tinarimaan mo ka din. Na, jak pa'y nalansaan di tawa. Di manandiding ti kusinan. Kahit anya lang arudan ti aramidam dito balay. Nakatugaw ah. Ay, nagsadot ka matan, Inteng. Na, Ay, inggatangan ka pa'y matngarod iti naimas asidaam. Ang nagsadot ka, Mike. ay, ingka kidiagluton. Tamabisin ako. Simadot sa amutan ni Kapitan ba daw? Saan ka kadingag sasawi ti kasta, tuyang? Ta mga nod na makangag. Kat maidanon, kani kumpare nga inteng. Ay kat nasaya at ano makadanon kan kuan na. Nagagitlat ta day ta kumpare, tuyang. Idi mo na. Pinanunot ko might asim madaut. Ngam namuak ka ni Kuaraw. Ngagtrab-trabaho gayam. No nagagay. Apay ngay nga raw, akanayon nga awan di ta barangay haul. Way, tadar aramidin na di ta palayda. Ah, no kasta, saan na si Madaw? Anya laki din na ya. Saan ka kadingag sasawi ti kasta kunak manay? Nagagayt ni parinteng, kas kapitan. Iso asan mo kumapagdua-duan, tuyang. Ay, nakadasarin day ta pangaldawan di talamisaan, Inteng. Ang panpanimidam meten day ta kukod asidaan. Hay, problemak no kasano akin nitot. Uray day ta, problema empay. Oh, masaduta ka mang kagat-kagat. Uray ti panang kagat mo iti sidaam, kasadot mo pay. Di mo tupay kabailan akin nitin taglunglungali tingipan mo. Ay, pakpakawan mo't no ipakinit mo kit di kanyak ti sidaam. Ah. Ay, sobra mo't daytan akin nasadot, Intay. Marikwanang, aday bagakken ka angem di mo ibagbaga iti sa balay. Kayat mo asawan, sikreto day ta nga ibagam, baray. Wen, Maray, di mo ibagbaga uray ken ni Marituyang. Ay kat ibagam nga rod adagosen, ta ang mga noomay ni Marituyang kat mangag na. Ay, wen, Maray, adaan mo nga agas ti kinasadot. Ita lang anak ang ngagak iti kasta. Anya day ta sakit. Ay, ningamin Inteng, simadot metan. Ayun, sanan nga agpakpakita iti barangay hall, manon nga aldaw. Makitam dayta. Sapay damag adamag damarito yang ken kabadong no ayan kano ni kapitan, no anya ti aramiden na. Kahit, anya ngay ti sungbat mo. Ay kat ibagak ang adu ti aramiden na. Ay, dayta ita ti problema, Maray. Agtugtugaw metlatan ni Inteng. Kasta aya. Agasaman, tadi nakayat ti maibaon. Awan met nga rod amok nga agas ti kinasadot.
Imbag pa'y ni pari badong, tamapan manen ijay bangkag da ken ni Mari tuyang. Ay na, nagagat dagiti agasawa, Maray. Isu akagura da ita tinasadot a tao. Kay, kumusta nga ni pare Inteng, Maray? Ni Inteng? Kwa, nasayat mo't lata, pare. Nalpas na ka day, nagitar aramidan na, dita balayaw. Kas kumaitian niya. Nay, kahit no imbaga ni Kwarog nga adutar aramidan na, dita balayaw, Maray. Ha? I won. Ado, pare. Ibagbaga na kiti tattao asip madawt ni kumpare nga Inteng. Agam ti ibagbagak, Mike, saan na si madawt? Ado lang ter aramidan na, dita balayda. Apay kumaasumadot ngay. Uwin nga raw, kano kagagitan na kapitan, kunaman. Kagawad ko anang. Nagadudag iti tatawa mang berbiro kinangkal ko Jerwar ti Barangay Haul. Ay sos, kasanuday tan katawan mat ni Kapitan. Ay, manon nga aldaw nga karasumlita. Anya nga iti rasunta. Inrason ko idi na minsan nga aldaw nga gurigor ni Uncle Kaw. Itangay, anya ti rasun mo. Inrason ko nasakit ti ulo na. Imbes nga awan mo't sakit na. Tinapudno na. Nakaturaw. Wano saan, nakatugaw lang ni Uncle ko iti balahida. Ay, una yan. Lukatan man jay ridaw. Apay talo katak. Di mo ayamanggag. Adag tuk-tuk-tuk. Si kanti mangilukat ta masadutak at tumakder. Ay, unay kamutan. Para manglukat lang itiri daw, kasadut mo pa'y. Ingkaki din. Dinak ibaon-baon. Inak man laangan. Ay, Maribanang. Nay, si Kamat marituyang. Un Maray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Adobo ang manok, Maray. Ay agyaman Maray. Nagalgal day tan. Na, Anya ka no, Maray. ay, awan Maray. Apay, Kapitan, nakatugaw ka mo dita. Agsakit ka kaday. Ay saan? Agtugtugawak lang. Kuna ka, no, da kay di barangay hol nga trabahaw. Adda ka magayam dito'y balayaw. Ay, Maray, agyaman dito impadigom asidaan may. Ayun, Maray, mbayam, tao may kayon tumanon padigwan ken ni Kapitan. Pinadigwam mo't lang ni pare Inteng, ang nagagat a kapitan tuya. Wan, pinadigwa. Uray nakatugaw laang magayam ije balayda. Nakatugaw agin ina na. Kasi may takanayon ang babanbanag. Anya ka na yun ang mabambanag. Kano saan mo kanugayam asumsumrak ije barangay hall. Ay, chismis lang day tatuyang. Dakas, nagchismismes. Kay pudno mag, inal daw ka nung agsubli-subli dagiti tattao ije barangay hall. Ngam awan ijay ni Kapitan. Nakamuam iti day ta chismis. Naga daw ti mangibagbaga. Ay, siguraduan pa'y apod naw, dagita madamdamag maw. Sakbay mo nga istoryain. Siyak ti makapanagnag badawng. Tanakitak ijay balayda ni Kapitan. Nakatugaw lang. Perperjen nyo kat tinagan na day ta kumpare ka kapitanan. Ay, siyak man na mismo ti mapanmang panagnag. Hey, good morning, Dungaw. Ayan nga titinimplab akapit. Good morning. Kadno alaunan iti malam. Aya! Naimasak tinaturog ita. Malam gayaman. Panagmimerienda nga ro din Taapay ko maapag meriendaan ka. Kat awan mo't inararamid mo. Anya nga awat. Naturog Day tati inaramid ka. Ay nainteng. Palagipan ka Numauma dagiti ka baranggayam kan ka. Delikado ka. Agin inanaaklaan. Maumada kanya kon. Saan ka laang nga agin inanainteng? Simadot kan. Day tatipod no. Agin inanaak. Apay nga ipilit mo si madutak.
Siyak man lang ang tagtimpla iti kapit no di nakitimplaan. Oops! Hoy, sa dino ti papanam, Iji kusina. ay saan a kusina dita? Ah, Salas ti turturungem. ah, Ijay ti kusina. ay, nagadayumatan. Na, pati mapan ijay kusina. Kasadot mo pay. Marikuana, awan mo't lang, hindi pare intay nga sumangpay. Kunam, alas 9 sumangpay. Inuray ko, mate, ang anyat orasay. Alas 5, iti malam. Awan mo't lang ay. Or-orayan mi matngarod a kakagawad. Kahit urayag pa nga taging gatrabe ay. Agawid kami, iso nga agawid kamuton. Kaya't mo asawan, agsubliak manay, nintun bigat. Una, Sa bagay, mawatak ni pare inteng. Nabannog mate, iso nga agina na. Agasam nga may matikalawa na ito idadaulwan na barangay ngay. aywan, podno dayta. Nalawa dayto barangay kabildatan. Wain, matintinag pa yan, ijay mapa. Apay ayang nga main nga ipapilit mo ang nagagat day ta kapitan. Nagado ti mangibagbaga si Madaw. Ay, kasla kayat ko nga ron panunutin ay nakasta. Tanay, manungal daway nga agkarasubliak ijay barangay hall. Ang awan pa'y mate ni parintay. Ay, bamban nugamla bagbagay. Imbis ko mamapanak ag bangkagay, tagmula kaon. Si Madot ni kapitan. Winsa, ay mamati ako niti dayta. Kahit anya ngay nga raw, paikat tayo na. Ay kitwo na, awan serbina ti sadot a kapitan. Kagawad ko anang, makapanervyos tinang ko nga istoryahin dagiti tahaaw. Sa dino abanda, Ijay igit ti kalsada. Ijay waiting shade. Ijay ayan dagiti babae nga kikinutaw. anya nga itis istoryaan da. Ipaikat da kanon ni Uncle kaw kas kapitan. Ipaikat dan. Una, tasim madutmat kanong aminain. Ay sos, nasken ama-amuan daytoy ni kapitan. Anya nga iti aramida kagawad. Ingka ipakaam mo adagos ka ni kapitan, ije balay da. Kasano kuma ang makasaritam ni uncle mo? Kat kas makita mat. Agur-urok di tatugaw apagil iladan na. Katriingan tanan tay. No kasta nga agur-urok, saan mo abasta mariing? Ngamnas ka na mamuan na ti plano da, apanang paikat kan kwa na kas kapitan. Asino aya tinagplano nga ikatenda ni uncle mo? Sigon itinangag ko nga istorya. Plano da ita ni tata ba daw? Anya, isupay mat akong pari na? Kastamat lang tinangag ko nga istoryada di tawiting shade. Iti ayan dagiti artak alalakay. Ay sos, delikado ni uncle mo no kasta. No maikat ni uncle ko kas kapitan, may kataktumatan kas chiptanaw. Ay kat automatic dayta kwarog. Iso ari ingamon ani uncle. Nasken nga agalibtak nga agtrabahon. Kasano nga rod ti aramidan ta ita? Anya nga iti aramidan dya iduldulin mo abalon at mawantay. Aywan anya. Ingka nalain sakbay amaudi ti amin. Intay, agreeing kan. Natimang kalbit-kalbit iti dapan ko. Daytoy laeng ba't balunat ka? Bumangon ka ng Kyle. Plano da kan nga ikatan akas kapitan. Plano da ita ni tata ba daw? Adula amin. Ay, plano lang na tayo. Amin natatao dito'y kabildatan. Kaya't da kan nga ikatan, tasimadot ka kanong aminain. Bay am idang agpanunot iti kasta. Na, Intay, kayat mo amaramanan ti saplet daytoy balunat ka. Ay, saplit ti balunat. Ay, sus. Kasta bumaringkwas ka. Ay, nalakaya ti mabalunay. kwa. Mapan kan ija barangay hall. Kat ikatem ti kinasadot mo, sakbay amaladaw ti amain. Wina, ay, intang kwarog. Kadwa anak. Kan si kabanan. Ay, di mo ilayat-layat na tabalunat. Nasakit na ita uray laya.
Kunami ano si Madut kan paray. Nagkuna, kat ada akong dito barangay hol nga trabaho. Kwarog, itimpla man ni Tatam Abadong iti kape. Unang Kyle. Plano mi kay ngay katendakan paray. Anya kate kumpare kun. Kuno naggagatak a kapitan nyo. Uray damagam ka ni Kwarog. Kwarog! Pudno da ita, tatabadaw. Kinapudno na. Awan ina na ni Uncle Kao. Trabaho at trabaho. Ay kat adda kami tamang bantay king ka paray. Kitain may no talaga mo't laeng trabaho ka. Iyawat mo ti kape na, Kwarog. Aw, at tuyan ti ka pa, tatabadaw. Ay, kapitan! Aggagat kalata ka na yon. Tapno saan ama uma, dagiti ka barangay amken ka. Neng, apay nga inawagan nak iti kabagyan, di kamot amamaw. Ay, di nakamamo nga. Unay kan manong Kwarog. Katno kanayon ta idi nga kinkinamat ije karayan idi ubiyang ta. Ha? Si kaayamat di kinamkamat kao. Sa balin samay. Ay, nagsapakat ti kabaw mo manong Kwarog. Ayan ka diti balay di angkal takasaritak. Ada ibagakan ko na. Ije may katlo abalay, manipod di ta barangay haul. Ay, makitak matlangan ni angkal. Nabayag nga diyak nakit-kita ni angkal. Nabayag di mo nakit-kita? When now, di mo pulos nakit-kita. Nakita kay di ubingak. Idi nga umayak ije lugar tayo. Anya lugar tayo? Ay. Di kamot nakit-kita. Naimbag nga aldaw mo ulitag. Nabayag nga di kayam ima ije lugar me. Sino ka? Awan mo ti malagip ko akarapropam. Siya nga iti inauna nga anak ni kasinsin mo nga simplesyo. Nabayagan adim magani insan. Napanak ije balay da, edi na itabon. Iso nga ron nga nakita-kita ka. Kaduan pa edi ni Manong Kwarog nga in may. Ha! Uwan niya. Ni Kwarog ti kadwak iday. Saan nga min anak ka umay ni Banang ta nagbati? Mayat gayam dito'y lugar yo angkal. Agyanak man dito'y. Numaano sa blakit diti ka bibiyag mi dito'y. Agyan ka? Ay, tiyang kayo. Saan nga baleta tulungan ka nga ag-asikaso ti dingwan mo. Mangantayo ka din ang Kyle. Mabisina kaon. Ay, sanak pa'y nagluta. Taawan di anteng. Kan may sa. Awan pa'y ti kabagyan tayo. Ha? Sino ang kabagyan tayo ang Kyle? Diyan ngay imay itay. Ha? Kabagyan tayo kanu. Ay, awan kabagyan tayo apagdua-duan ti rupa na ang Kyle. Kapay nga ibagbagan papagdua-duan. Imbaga na nagkingkinamat kami kanu ije karayan. Awan mat kinakinkinamat ko asakang. Apay ako nabit asakang. Nagpaisumot ang Kyle. Apay, di yung makita asakang. Ha? Awan ti amok akabagyan tayo asakang. Adamot simbang bay akadwayo iji balayaw, kapitan. Kaanakakanu nga ron. Nagagat sama. Kanayon amapan mangruot iti kanen tinwang yaw. Maay-ayo ak nga ron ta naglaing amang root iti kanin tinwang. Adaman nga rodan pa kairanudan yung akabagyan niyaw, kapitan. Oo Ngam kasuron nga ron ni Kwarog. Nadagsan ti dara na kan kwa na. Agimon siguro nagdakadwa na akabagyan yaw. Agdwa-dwa ki di ano kabagyan may. Di naki din patsin aka anakakanu. Amangan met no talaga adiyo kabagyan. Hindi nagsarita kami. Medyo husto mati bagbagana. Apay anak kabisuot ka. Asinot kasuron mo. Apay nagtalag kayo adagos iti deja tao ang Kyle. Apay di mo makita ang naggagayat. Limok magtinwag. Sanak pa akong binsido ang Kyle. Di mo baga na nagkingkinamat kami kanaw. Awang malagip kao. Ang mga no nakabawam. Sanak pa ilang agkabaw ang Kyle. Ngam ti dungdungwam api ki aka nakam. Agdwa-dwaak. Apay kumaapagdwa-dwa am ti kabagyan. No apay mo ta nagtalag kayo adagaws. Pa nagngir-ngir na langain. Sana na mapiyar.
Apay nga ta akasurun ni Kwarog di si Mangbay akaanakan ni Kapitan. Nasa uman ni Kwarog day ta kanyak. Kunana, asaan ka no akong binsidaw akabagyan da. Ang mga noagimon laang mo ni Kwarog. Kaslada kalintigan ni Kwarog. Itala nga imay nagpakamaw akas kabagyan da. Kasanaw no itala ang anak halagay. Mas dawa man kini parinteng. Nagtalag adagos iti tayo at tao. Nalaingmot nga main anang yamam mo iti bagbagina. Ada kini parinteng numarik na nakabagyan na di tao. Wino saan? Imbag, nakita ka nito'y taltalon, baraw. Apay, asino kayo, tata? Siyak ni Badong. Kumparik ni Kapitan Inteng. Kumparin ni angkal ko. Ay, ada ibagam. Ta inasit ganak nga grurot iti kanan tinwang ni angkal ko. Pudno ka di akabagyam ni kumparik. No ni Kwarog, mamatiak. Tada pa nagkakaingas da. Angam sika. Awan, Mike. Urasan ko nga kayong ingas, ta agabagyan kami nga rot. Kahit agbayag ka kaniditay, barak. Naggasat ti kumparik. Tada pararoot iti kanan tinwang na. Diyak amo no agbayagak. Ngam ipasigurado. Lumok magtinwang ni angkal ko. Ay, adda kumamit sumangbay aka anakak amang root mo't iti kanan tinwang kaw. Apalak ni Uncle Mau. Tada pararoot iti kanan tinwang na, Kwarog. Jak man namaw. Ngam nadagsan ti darak iti day dya tao, tata. Tapay ko ma. Agimon ka kaday nga dakadwayo dita balay ni Uncle Mau akabagyan niyaw. Nulakat ta sigurado akabagyan may. Awan parikot kanyak. Ngam sanak kami na sigurado no kabagyan may, tata. Jay di ko na ni Uncle mo no kabagyan niyaw, no saan. Jak man namaw kini Uncle Gaw. No apa na kumbinsi adagaws. Anya timbaga na kini Uncle mo tanamati adagos akabagyan niyaw. Imbaga na lang nga anak ti kasinsin na. Namati mo't adagos ni Uncle Gaw. Ngam di mo ka di nakitkita daytay idi ubing kayaw, Kwarog. Ay na. Barito ak siguro idi ubing dayjay. Kasano ko mga ayaman kami ngay. Imbagam ka di dayta kanya Uncle Mau. Imbaga, aday dya tao ti patyan na. Dayta ti pakasuronak lang unay. Apay adi tayo pa'y lamangan ng kail, aldawain. Di pa'y nga rod simbang pa, dyan na pan nag-row out. Nagado siguro ti rinuot na. Tapanghaldawan ka tawampay. Ay, wala. Kanayo na mamabsog dyan wang kao. Manipon adda day jay kaanak. Unay ka ti panangidayaw yung iti day dya kaanakan yaw. No naggagad. Sako-sako ti ruutan na nga itid na itinwang. Gaikan na pa iti taltalon. Isumutin ti itid na itinwang, di ginaik na. Apay nga ngarot nga aldawan ka tawampay. Anya nga ti aramidan na. Bambantahan na ka di pa'y tinwang amang mangan. Ha? Mabisina ka. Ay, napay ngay. Awampay mo lang di ka anakak. Itay pa'y apa nagpapalinong iti dingwan. Ay, ang mga no dadakas ang napagtingnan, Kwaraw. Ha? Anta nga ta? Ay, intaman kita ni di pang ipagpagudan nyo itinwang nyo ang kail. Dahito ikatay kunak. Sinalbag tumit na di ataaw. Ay, kasuron namanin ako na kung naggagad. Imbis amangan tayong tamabisina kaon. Di bang biro kiti alanganin na tao ti aramidain. Di pa'y lang amin sumangpait. Ay, mapantaman indi sirok ti kayaw. Pangipagpagudan itinwang. Alang arotang kail. Intan, tapno makasubli tayong kat mangantayaw na. Ay. Awan batin jinwang. Ay, nangipagudan na ngay. Ay, surotan ta titugot tinwang ang kail. Ay. Sa nabali ta nagtuloy di kalman. Madlaw titugot tinwang. Ay, sige. Kaslag turong mo't iti waig. Ay, amangan no napan na impainaw. Ngamaldawain. Nagawid ko man na. Ay, madlaw pa titugot ti butas na dito'y. Sinurot na tiigit ti waig ang nagpababa. Madlaw titugot iti kadaratan. Ay. Kapay nga insalog na tinwang. Anya nga ti panggap na itinwang kao. Saus! Sa balit agparparik na kanyang angkail. Nagawitan. Awagam amin nakakapitan iti aglawlaw ti kabildatan. Umhawag kamot na iti pulays. Maawat akong ti kayat mo asawan. Mga gablakit di tinwang tinagpamarang akabagyak.
Anya nga tinapasamak nga paisaw. Amangan matnupod no ti atap ni Kwarog amang ngagab na jay. Masapul nga umawag ak kadag iti kukumparek a kapitan. Ken umawag ak tumuten iti pulis. Ay, masapul a mabiro kan da jay ataw ken tinwang ko. Naawag akon dagiti pulis. Ken inawagak pa yung dagiti kapitan akong parek. Inawagak mo't aminin nga amok atanod kadagiti agduduma a barangay anggail. Salbag da dya tao. Ibagam kadagiti kakadwam atanod, tagsawar kayo, aging gana iti nagbedengan. Unang gail. Agdiritso kami nga agmotor iti dalan na mabalin a pagnaan ti motor. Tasawaran may. Saan pa'y siguro ang nakadayo ta nakapudpudat? Saan ang makataray dyan wang? Isu nga ijiwaig tinangipagnaan na. Apay ang matarataran tada kapitan ken dagiti tanod marituyag. Ay na, saan ka no asimang petye para ruot ni kapitan? Pati jay nuang na awan meteng. Kasta? Wang, Anya nga iti kayat masawan iti dayta. ay saus, amangan met no intaray nan tinuang da. Anya? Intaray na tinwang da kapitan? Wen, maray, saan na siguro akaanakan day jay? Nagpamarang laeng. Ay sos. Gusto nga ro di atap ni Kwaro kasaan da akabagyan day jay. Ay, nagtalala ka ngaminin ni kapitan. Peke mo kayam day ja tao. Pagdaksan na nga agpaiso ti agtalak adagos iti tao addi mo pa'y unay amamaw. Dayta tibidot ni kapitan. Imbagin ni Kwaruga, tadalat ta pa nagdwa-dwa na. Anya jay ko nam, intaray jay kaanakan ni pare inteng tinuang da. Saan da ka no apod no akaanakan day jay? Iso mo lagayam anadagsan ti dara ni Kwarug ken Kwana. Malas nga rod ni pare inteng. No di na nabawi tinuang na. Papapalak man langan, tada pararuot na. Ay, uray awan umay amang tulong ken ka amang row-out. No itaray nan tumot tinuang mo. Sanon. Naglaing mo't ataw day jayan na mangagab itinwang. Nagpamarang pa nga umuna kabagyan da. Sakbay nga intaray na tinwang. Un nga raw. Imbag numatilew ti awanan bain. Ninyo mandalaki di kadagiti pulis Wang kanaw. Inyawag adagos ni kapitan kadagiti pulais. Inyawag na pa'y kadagiti kakapitan kentanod iti kabangibang a barangay. Tasiputan da no addagang ganaut amang ilabas itinwang. Kasanaw no imbabadan tilalat tinwang. Dara sa mangkay. Intayo jay kabangibang a barangay. Intayo kitain no isuday jay tinuang mau. At da no napalabas day jay. Sige, patarayam ti tricycle mo iti kasta uray tapno makadanon ta dagos. Saan ka unay matarantang kail? Ang mga numadisgrasya talakit day. Ay, makitak lang da dya at tao, iwas-iwas ko tapno agnakam. Patiltilak pa ya. Pataltalam jay dungdungwam ang nagagat amang iruruot iti kanin tinuang mau. Ay, saan ko adungdungun da dya at tao? Day tatikunam ita, taintaray na tinuang mau. Sapay ididi na pa intaray, patpat gemlaunay. Day jayan ti lalaki ang kail. Tipiki ka anakam. Dara sembanta, para manak iti sipat. Adan pulis anang tilukin kwa nang kail. Di na ipalubos sa saktam. Para manak man da iti sipat. Anay ko, apay ngagsipat ka? Salbag ka! Di ka pa'y makaitaray iti balasang. Day tapay nuang ko iti itaray mo. Ay, sige, tiliwan nyo apo pulis tayo balod yaw. Salbag ka. May ka nagpamarang akabagyan may. Tapno makatakaw ka. Iti pagbaludan itan ti pagyanam. Mangagab kagaya ma. Saan ba ta? Ay, agyaman kami unay kada kayo, apo pulis. Imbag ta naabutan dagiti pulis day niya tao. Huwag nga rin ko, Arab. Napudot. Iso saan unay ang makapagnawan no makataray jinwang. Di da pa'y nakaadayo iti asidag tiwaeg. Imbag lakit din tayong bagak amapanta kitain tinuang mau. Huwag nga raud. Ay, talaga abagay mo ti agbalin at chip tanod. Ita, mamati ka kadipay.
No da umay mangibaga ka bagya mangkail. Ay, pulos! Ay, si kapay lang ti napudno ka anakak. Saan ka nga isukat iti uray sa bali? Job well done, Kwarong. Si Kamat, Kapitan Enteng, saan ka nga agtalik adagos, iti tao asaan mo pa'y unay nga amam mo?